Hello friends, jotono sajakaham. So friends, now jotono any video tao jotono khai kamya video trip lah. So friends, puila now jotono no bar ke kaksa masuk mamin ke nang ano support ke moni boye. Ke bodi ke na ano support ke thani. Ke na bodi ke support ke ani channel no subscribe ke ko ke like no. Ke nang comment ke ang bar ke mane khakai mato. Ein video no snamon boye nan boy pandao video te man boy bar ke no tre. Khakai mato aron boy nang jotono tripla kaksa masuk. Ke ani channel 1 ke subscriber kate ting ha tre bal bisi balu ya. Ke na abono to sa nang kru ya kari ko edidi mamin ke 1k subscriber ka ke nang joton boy gift dongai na ani joto su subscriber joton boy pandao na nang joton boy ke ha ang giveaway videos namnai abo ke ang 1k subscriber ka paye sai klarinai. So friends tini bo video okay trek chong youtube trek youtuber ni chong income sile pinai ke abo ke nang joton ni requested video no ke ang nang comment box comment ke so ke chini brother Uainsok9ha BRU ni income ho sai klari di yar boy ambo video nan finally tui phaya. So nang nai tuni video no ke so friends Uainsok9ha BRU joto no CEO chini brother Uainsok9ha BRU bung ke ha BRU Kaubru in the music industry ni ke ha popular famous singer joto no chung CEO bini ke ha Tripura ni top singer ro klai singu mami ke bini kan ro asukeno popular asukeno khnatao asukeno bung suini pukrong asukeno chan pukrong chung joto no CEO ke nang request ke mon de ke ang tini bo video sini na no chini brother Uainsok9ha BRU ni bini YouTube ni analysis ke sai khari nai bini income dom phai to bung bo YouTube channel through ding saro income kheto. So ke friends chung video kho bai thanglai na ke bono sani chuma na na to subscribe ro ke kru na khudi mam ke 1k subscriber ka na jotom ke ha gift tonai anga bo 1k subscriber complete ke na no share khinai. So finally chung video kho bai thanglai na hindi ke chung video kang nai lega na chini brother Uainsok9ha BRU bong tini bini channel through ding sa income kheto. So let's start the video. Chung pui lawan nai daily chung thang moding khano chini Chrome browser open khenai Chrome browser open khiye chung ro search khenai socialblade.com chung ro search khenai chung ro no YouTube ni jotosu bini channel jotosu analysis khenai chung ro no bini income sa khetong bo bini channel total followers ba subscriber sa tong enke bini total videos rom sa bung tinin jora wasnam ha chung joto bo socialblade.com no analysis khenai nang video no paitho jora nai tondi nang bo video no hancing kheno sinai chini brother Uainsok9ha BRU ni bini YouTube ni income. So friends get jong bo socialblade.com open ke pahan ge rosa ka onai di jang saka side by search khenai bini channel ni name. So joto no CEO bini channel ni YouTube do bini channel ni mung brekeri bini channel bung di mokhe I am Uainsok9ha hiye bung rio ke chung ro search khenai I am Uainsok9ha bung bodi ke bini channel bini YouTube channel ni mobung bading keno rio chungbo bini ro search kenai bini YouTube channel ni name search kan chike bini ro phainai. So friends nai din ro bangma no tongo ar fo bini chungjo tono siu bini official YouTube channel untoima inke friends bini official YouTube channel ke bo poilani bo I am Uainsok9ha mo bono bini YouTube channel official chungbono open kenai chungbono open khain ke bini joto su YouTube ni details tongmo open ong pai thane ready friends chungbono click khepa hanke bini joto su YouTube ni details tongmo bini joto details ro open ong ha inke chungbono no kaham ke to details li silai nai. So inke friends nadi poilo chung sinai bini YouTube channel tinin jorawa poilawa si make bini videos ansa jora upload ha tini inke friends chungro nai no hansingke bini total videos tinin jora upload ong make 131 videos tinin jorawa upload ong ha inke bini channel subscriber inke followers insa tong 47.4k subscriber means 47,400 plus tinin jorao bini channel followers ar ke ba subscriber tongo. So friends bodi khano chini Kaubru music industry ba chini jati no tuisan mo pandawa chung chini bodi ke tini samung sa thaye tang tonai brano chung matui sanai subscribe rokhe khruye chung bono share rokhe khruye kaham ke brano te sakao su mati nanai mamin ke chini jati ni joto su culture ni abono sniyo ye tongo arem boye chung brano kaham ke matui sanai inke chung joto no modin chung joto no simodi tini Tripura na hang singke chini Kaubru music industry no popular ong ye tongo arem boye chung brang no chung subscribe rokhe khruye brang no chung support ma khane abongke brang patre khaba janai abongke chini jati phok suwo tre sionai. So onke friday chung tre kaham ke silaina inkhane di 47.4k subscriber almost bini 50k subscriber kane ha inke friends bini tinin jora bosu ka subscriber inke bini total views ke chungro na ha inke 5 million nislai fok bang chungro no 5 million nong nai I think chungbono 56 lakh plus bini rawa
total videos ni views tongo so inke friends bini channel created ke moka nadi rawa January 17 2019 no bong channel khusawo puilo bong channel rai samoni date ro jotono details tongo so inke friends faidi chung main topic khabai tholena main topic ke chini siama ma bong channel through dim bini monthly income sa kheye tong inke chung abo silen ma baka ta tolaw thangnai friends nadi rawa bini total rawa je income bini ro tongo details ro nainu mekna na estimate monthly earning bini je monthly wa earning phaimo bungra unsa income ke to chung ro na calculate khenai lenai so friends bo socialblade.com video snam kingo daily no masawo socialblade.com accurate ba exactly income le chung ro sia arfo ro ni insingo no bini income phayo hinya chung bo bini data analysis khemon insing dio simayo so okay friends naring ke chung bono calculate khenai le bini income ro sa to lowest income chung na ke $32 ke highest ke highest ko $507 to ke friends chung jotono sio to $1 ni Indian rupees okay 79 rupees chole to $1 ni ke chung bo $500 khele chini Indian rupees chole msa phainai chung abono ro calculate khenai le chung ke aboni boy ke calculator open khenai calculator open khiye friends chung monthly earning le bo senai ne chung $500 $507 chung bono 79 by multiply khenai bini total income rawa phai thanai so friends $507 no 79 rupees by so multiply khenke bini total income phaine ro 40,000 rupees so friends now nai no mekna chini brother Uainsok9ha BRU ni bongbo YouTube channel through ding insa income kheto inke 40,000 rupees but friends but bong bo je socialblade.com phuno ma hoito bonus like bang po income kheto moi arika bong lai ta sa kom arika same phone bong bro ni through ding income kheo bo channel through ding maming ke boto bini YouTube video so joto su views phaimoni motewo se bongbo income le mayo arim bo e chung bono accurate ba exactly le samayar bo bongbo ni like bang arika bong lai kom mayo inke friends chung joto no simodi brang to gan sesna mo inke bo obviously brang abo gan snamoni sing di opo brang bang mano train income kheo chung joto mix dan total income no na chikable track bang no chung no nai so friends inke bini je YouTube ni income le bo suno chungro nai no modeng 40,000 bini income to YouTube ni through ding inke bo bini channel ro tre bos kawa channel torong han sike bongro tre phono bini income pot toriye thanai so friends tini jorale asuno nang requested khemode ang bo tini chini brother Uainsok9ha BRU ni income nang simaikna no maikna so armi nang video no likes kedi share kedi inke an channel subscribe khekrudi kheye ano phono support kedi support khanke ang nani bo etre kaham videos toinai inke nang comment box o comment khesadi nang next video was poni income nai nimchu nang comment box o comment khedi so tini jorala asuno I hope video ko sal lawe thangna ar phono nang jotono bari khaksang masapio maming singke nang paithom jora an video sono naiye tomon boya so tini jorale asuno jotono khaksa chung next video for malaphinai so I hope friends now jotono no mekna chini brother Uainsok9ha BRU ni income bongbodi khano bini YouTube ni through ding sasupho bong income khedo ke na joto ho bini channel thaye subscribe khekrudi maming ke chini Kaubru music industry o brang asu khano sothaye brang tini brang through ding no chini joto Kaubru music industry no snio tomon boya brang no chung tre kaham ke tuisani nang nai an boya thani bini channel lo ani description link remote mo nang thaye subscribe khekrudi share kedi inke boding khano juno mane brang no motivate khani nang nai comment box ro comment khedi so friends now jotono I hope a video chai nai ma so next comment box ro comment khedi nang next video soni nai nai so tini jora lasno chung next video malik nai so